elclasico Real Madrid n'ikipe ya Barcelona. Real nizakira Barcelona. Real izakira Barcelona kuri Santiago Bernabeu. Ubushize Real Madrid ntigeze itsinda Barcelona mu mikino yose yabahuje, habe muri Super Coupe ya Espagne, habe muri Copa del Rey finali, habe muri Champions umukino ubanza no kwishyura. Yatsinzwe ibitego 16 iyo itsinda ibitego 7. Ni Real Madrid navanga umwaka ushize ntago wabaye mwiza, yahinduye umutoza. Carlo Ancelotti yaragiye n'umwanya wo kureba niba Xabi Alonso yaza akagira icyo ahindura, kuko we match ya mbere yari itsinzwe, match ya mbere ya derby Madrid yatsinzwe n'ikipe ya Atletico de Madrid imubabaje cyane ibitego 5-1. Nava ko muri Real Madrid niho babura abakinnyi bake, kuko Trent Alexander-Arnold na Dani Carvajal bagarutse muri groupe, baje basanga Jude Bellingham nawe wagarutse mu minsi yashize agakina n'umukino abanje mu kibuga kuzana iminota 90 match ya Juventus. Ntekereza ko nawe wongereho na Dean Hussein na Dani Ceballos. Na Dean Hussein yagarutse na Dani Ceballos. Bivuze ngo Real Madrid muri team news bo bameze neza. Mu gihe kwandi ikipe ya FC Barcelona bo udahari ni Alaba na Rudiger. Abasiniya Muraxe bandi bo nabonye bagiye bagaruka. Cyane mu gihe kwandi ikipe FC Barcelona bo na Rafinha twe twatekereje ko ashaka kugaruka, yaje kugira setback cyane. Setback ni igihe uba ufite imvune, hanyuma mu gihe wari watangiye gukora imyitozo abantu batekereza ko ugiye kugaruka ugahita wongera ukavunika ugatonekara. Nicyo cyamubayeho birangira yongeye kuvunika. Bisobanuye ngo ikipe ya Barcelona irabura umunyezamu Garcia, irabura Rafinha, irabura abasore batandukanye barimo ba Dani Olmo, Robert Lewandowski, Gavi na Dani hanze cyane babakinnyi bamazigiye Ter Stegen. Sabo ngabo se ubundi barishimira ko Ferran Torres mu bava mu mvune ari we bashobora kugarura, abandi bose baragumayo. Ngerera icyo nifuza, ntavuze byinshi. Icyo nifuza ku mutoza Hans Flick. Hans Flick ni yangane adode mediane ye mu buryo nagiye mwifuza igihe kinini. Adere niwe nakunze kugenda mbibwira, ndavuga nti Pedri iyo mubona ku 10 ashobora kuguha ibisubizo birimo n'ibyo rutayizamuye umunsi nka Rafinha ubura, nka Robert Lewandowski ubura, bashobora kuguha. Bano bakinnyi ba Marcus Rashford ni umukinnyi uri kugaruka muri forme, ariko nawe ntabwo isaha n'isaha witega ko ari umukinnyi wagukorera ibyo wifuza. Nawe aracyarwana no kugira ngo agaruke ku gasongero. Ni byiza ibyo ari gukora, ni nibitanga icyizere ku ruhande rumwe. Iyo ugiye kuri aba bakinnyi iyi sezo Rashford match 12 abanjemo imikino 9, ibitego 5, assist 6. Urero rw'ibitego 11 muri match 12. Ku mukinnyi uyu match uvuze amaze kubanzamo nicyo gikomeye. Buruzana rebe Rashford akiri no mu ikipe ya Aston Villa, match nyinshi byagoranaga kugira ngo azibanzemo. Umutoza byabaga ari kumutegura kugira ngo igihe yamaze adakina abe yagaruka mu bihe bye byiza. Iyo urebye umukinire ya Barcelona iyoborwa cyane na Pedri, muri iyi minsi akaba abo yasavingaga imipira bamwe tutababona, nibyo Lamine Yamal yaragarutse sanisa yagukorera ibyo ukeneye, ariko nawe ntabwo arongera kwicara ngo ibirenge bikoze hasi ahashikame. Aracyarwana no kugira ngo za critique nazo zamuvugagaho mu minsi yashize arebe ko yazishyira ku ruhande. Bizaturuka muri result ari gukora, kuko n'ubundi arava kuri bench akajya kwicarana na nyirantuza. Ngenda bireba muri buryo bwa result. Buriya kugira ngo izi polemique zise nk'izijya ku ruhande, ni result nicyo atanga yafasha Barcelona. None Amplis Rafinha na wari na Robert Lewandowski na ubura. Irebye batatu b'imbere, umukinnyi uvuga ngo wamutega adversaire kuri Barcelona yabarinde Lamine Yamal. Ari na mpamvu nifuza kwitwa Firmino Lopez wakweretse ko umukinnyi waturuka mu bebye by'imvune nka kuri akaza agakora hat-trick, agakora match nk'iriya. Nifuza kuko yajyaga mukoresha cyane Hans Flick na Rafinha bajyari, yabimukorera aka umukinnyi wakwigiza imbere kwa kunda kina uruhande rupfuye, bigatuma Marcus Alonso na Frankie de Jong baba hagati mu kibuga, imbere akigira imbere Pedri. Kuko nureba neza kimwe mu bisubizo uyu munsi afite witwa Xabi Alonso bagiye gukina ni ibisubizo muri mediane. Turimo turavuga abakinnyi bashaka kugaruka iburyo na Fede Valverde akaba igisubizo hagati. Uravuga Dani Ceballos usanga Kamavinga bagarutse, ariko tukarebera ku Cazorla ari gukora. Uyu mwana ubasha kwani mu mukino, yaba ari kuri nimero 10 yaba ari nimero 8. Uyu mwana wabaye mukuru mu buryo bw'imikinire, utita ko Jude Bellingham bahuriye mu kibuga
Jude wenda ashaka mu buryo bw'imikinire gukina imbere ku icumi ntibajye kuhagonganira akemera akaba ikiraro cyahuza Tchouameni ndetse na Jude Bellingham kuko Jude si umukinnyi usavinga neza mu buryo bw'amasisite ariko imipira itanu amaze gutanga Ardagire n'ubwo ijya kuri direct kuri Kylian Mbappe rote ariko hari uburyo bwinshi akreya no mu buryo bwo kwani mu mukino uzarebe na Vinicius Junior saba abakinnyi bibasaba guturuka kure yizamu ngo aza dribble agere ku izamu rya adversaire nawe biraba byiza ko imipira myinshi arayakira ni mu rubuga rwa adversaire aya nacyo kintu Xabi Alonso yarwanaga nacyo nibyo Vini ni mwiza ufite ubwo buryo bwo kudribura wacenga ugakuraho umwe babiri batatu ariko ntabwo byabyara umusaruro kimwe n'uko waba ukina wegereye izamu ko Carlo Ancelotti kimwe mu bintu yamisingaga yajyaga anagarukaho ajya gusaba playmaker nuko byarangiye nawe resultat zitamukundiye akirukanwa Gerard yifuzaga ko yabona animateur doje meneur doje ariwe playmaker wa mukinnyi ukinisha na equipe ubwo na Ardagure yarataramwizera ariko yari yanamusabye na mbere murabyuka ko ariwe yahise switching y'imikinire y'ababa Braziliye bakina ya Copa del Rey yaramukoresheje Carlo Ancelotti cyamugoye no gukura mu kibuga bamwe mu bakinnyi babanzagamo barafite amahitamo ya Tchouameni yarafite Valverde yarafite Jude Bellingham Rodrigo Guza ari umuntu we Vini na Mbappe akareba akabatse wa mwana w'umunyaturukiya ndagukinisha ariko kuri Xabi Alonso we yaje uruga ko kimwe mu bintu yavuze akigera muri ikipe ati imyanzuro ni yanjye ni ngiye uhita mujya mu kibuga umuntu uzajya mu kibuga bizajya biterwa n'uburyo yitwaye muri match zitambutse kandi uyu mwana nyine nka animateur doje arimo arabikora neza match 12 abanjemo match 10 yisezo match ebyiri zonyine nizo atabanje mu kibuga atsinze ibitego bibiri atanga imipira itanu ivamo ibitego uruherwa ibitego 8 muri match 12 amaze gutanga key pass 23 yama pass ashobora kuvamo ibitego bisobanura ngo uyu musore nyine amaze kwicara muri ya mediana arimo arayitunganya arimo aragenda ayihereza kuba yagira imbaraga zo gukontorora imikino minini ntekereza ko ari nacyo kintu batsindishijwe muri match enye zitambutse bakina na Barcelona ko ari ukutagira umuntu muri mediana ushobora gutuma Real Madrid ishobora gukontorora umuvuduko w'uyu mukino ushobora kugendesha gake nk'uko Toni Kroos yabifashaga ariko Ardagura so far so good arimo arabikora neza reka turebe niba kuri match nk'ingi noneho y'igipimo cya nyacyo ashobora kubikora kuko kuri match ya Atletico Madrid avuga ko batamuhaye role yo gukontorora tempa abantu bibuka match ya Atletico Madrid yakinishijwe ku ruhande rw'iburyo bashyiramo Jude Bellingham bashyiramo Tchouameni nduva barongeyemo na barabo batatu we basanga bamushyira ku ruhande ariko nabwo yatanze imipira bivamo ibitego ariko aravuga ati ntago nakiniyemo deep ku munani nk'uko yabikoze kuri match ya Juventus kugira ngo akontorore tempa y'ino mikino so nekereza ko ni ama equipe yombi agiye guhura wavuga ko Real Madrid kuri inshuro ariyo ihabwa amahirwe cyane muri match 12 muri no mwaka w'imikino muri rusange imaze gutsindwa match imwe yonyine imaze gutsinda match zindi 11 zose bafitemo imikino 6 batinjijwe igitego bamaze gutsinda ibitego 28 17 muri ibyo bimaze gukorwa na Mbappe bamaze kwijizwa ibitego 10 gusa Barcelona yo muri match 12 imaze gutsinda match 9 itsinzwe match 2 inganya match 2 imaze gutsinda ibitego 33 yinjizwa ibitego 14 imikino 3 yonyine niyo itigeze yinjizwamo igitego ariko inkuru itari nziza Ruvuyanga Hans Flick ntago ari butozo uyu mukino bamuhaye amakarita 2 y'umuhondo kuri match ya Girona Barcelona yarajuriye mu cyumweru hagati ariko ubujurire bwaranzwe barakina badafite umutoza wabo mukuru kuri touchline Barcelona yavuze yuko umutoza umwungirije n'undi Makasog umugabo w'umudage niwe uri buze kuba atoza iyi mikino uyu mukino wa elclasico ariko uyu mugabo umwaka ushize ubwo yasigariragaho Hans Flick nabwo yahawe ikarita y'umutuku match 2 yatoje yarazitsinzwe yatsinzwe match ya Leganes atsindwa na match ya Atletico Madrid ariko n'umugabo umaranye igihe kinini na Hans Flick kuko barabanye mu ikipe y'igihugu y'Ubudage kuva 2021 kugera 2023 yaranamuzanye muri Barcelona ariko muri Bayern ntago bari kumwe so n'umugabo nawe uri buze kuba tozi no match ntekereza ko kuba dafite umutoza wabo kuri bench ayobora bari abasora bamotiva ni ikibazo gikomeye ariko nanone kugira abakinnyi b'aba grand joueur nka Lamine Yamal muri match 7 za ahura na Real Madrid amaze gutsinda ibitego 3 atanga imipira 3 ivamo ibitego n'uherwa ibitego 6 muri izi match 7 match enye yatumye Barcelona zitsinda Rashford nawe ni umukinnyi wa game nini ubwo turavuga kuri Barcelona ifite ibibazo by'imvune Rashford nawe ugiye kureba uburyo yagiye yitwara imbere y'ama equipe manini kuva
ari mu gihugu cy'Ubwongereza kuva mu 2016 zo mu cyiciro cya mbere ahura n'ama equipe ya Big Six. Yakozeho uruhare rw'ibitego 44, ayatsinda ibitego 32, atanga assist 12. N'iyi sezo twababwiye uburyo ahagaze neza, uruhare rw'ibitego 11 muri match 12, abanjemo match 9 gusa, atsinda ibitego 5, atanga imipira 6 ivamo ibitego. Bisana ngo hano bakinnyi babiri bombi n'abakinnyi banini bashobora gushyira kuri table mu gihe badafite Robert Lewandowski na Rafinha, yewe na Ferran Torres atagaragaye muri match ebyiri ziheruka. Match ya Olympiacos yari kuri bench, amahirwe menshi nuko ari buze guhabwa amahirwe yo gukina iyi game. So kuri Madrid bo ntekereza ko forme z'abantu barimo Mbappe yaramaze match 11 atsinda igitego, uretse match ya 12 ya Juventus atigeze abonaho igitego, ariko still ari mu bihebye. Ni umuntu ushobora kuba yababaza igihe icyo ari cyo cyose. Ugiye kureba iyi sezo uburyo ameze, navuze mbabwira ko mu bitego 28 Madrid imaze gutsinda afite mu ruhare rw'ibitego 17, atsinda ibitego 10 muri La Liga, 5 muri Champions League na assist 2 muri La Liga. Bisane ko ibitego 11 byonyine nibyo atagizemo uruhare kuri Real Madrid iyi sezo muri 28 imaze gutsinda. So nawe ari mu bihebye, ntekereza ko ari umukino ushobora kuba wabafasha. Undi mukinnyi twavuze ni Jude Bellingham, yatsinze igitego kuri match ya Juventus, cyari igitego cyamugaruriye icyizere cyane kuko nicyo gitego cya mbere yaratsinze muri sezo. Muri match 7 yaramaze kuba agaruka, yaramaze kubanzamo match 3 gusa, yakinnye iminota 90 kuri iriya game. Ntekereza ko nawe ari mu kiriya gitego cyamuhaye icyizere cyo kuba yakinjira muri elclasico, nawe ahagaze neza binyuranye n'uburyo yari yitwaye muri match zindi 6 zari zitambutse, kubera ko yari arimo akiruka imvune, afite iminota 302 yonyine, ntago ari myinshi, kandi umukinnyi ufite iminota myinshi muri Real Madrid ni Mbappe, iminota 1051. Urumva ko we fitness wise yarakeneye ikintu ashobora gukora kitakimuzamurira icyizere kugira ngo yinjire muri uyu mukino ameze neza. No kuri Vini ameze neza, match 12, tego 5, assist 4, uruhare rw'ibitego 9. Ayo ni amazina tunavuga nk'atandatu ashobora kwitegwa muri uno mukino n'uburyo bahagaze. Urumva ko yaba ku ruhande rwa Madrid intwaro zabo zataka zirimo zirakora neza, ku ruhande rwa Barcelona zirimo zirakora neza, ariko Barcelona isigaranye icyo kibazo cyonyine cyo kubitugarira neza. Minsi yashize Thierry Henry yagira inama Hans Flick ko atsindwa na Paris Saint-Germain, aramubwira tukeneye kubaha imikino minini imwe n'imwe, ukamenya ko adversaire wahuye nawe mu gihe mushobora kukunganya imbaraga cyangwa ashobora kukurusha n'amakarite, wabitekerezaho defense yawe ikagicindira inyuma kuruta ukibigenza, kuko barakinira imbere cyane bagatsindwa ibitego byinshi by'ama contre attaque. Kandi Real Madrid ifite abasore bihuta cyane, Mbappe kuba mwakiniye imbere akabatera intambwe bacometse umupira ahita batsinda igitego. Vinicius kuri pace afite na speed, kubatera intambwe akahita batsiga aba ari igitego. Aravuga ati ukeneye gutangira kwizera adversaire munini, defense yawe ukayisubizaho inyuma gato kugira ngo utasiga ayo ma espace yo gusiga abataka ba equipe birukanga mu migongo yabo. Yitwa Lamine Yamal. Mu kiganiro kuri podcast y'abavandimwe bamwe yavuze ati baba biriza, ati ni ikipe yiriza cyane, ba complaininga cyane, ati kandi the same ni babandi nta kandi bo biba nta gihinduka. Yavuze ati kandi nibo biba aga amakipe yarantitse abashinjanya, imwe ibona indi bayibira, indi kabona indi bayibira, nta yigibona ko biri nyine. Uyu mukino ni umwe mu mikino twakwitega iki Edi ku munsi wo ku cyumweru, ukurikije aho Real Madrid iri naho FC Barcelona iri kugeza ubu, ni ikipe zikurikiranye ku rutonde rwa shampiyona. Kuri wowe n'umukino ukurikije n'amagambo yatangiye kuvuga cyane, nabonye ntibijya byiburira buriya amagambo amaze iminsi byatangiye ari Rodri bivuga muri international break itangira ati Barca tuzayitsinda, ati uyu mwaka Rodrigo ati uyu mwaka tuzayitsinda. Yaravuze ati niba dushaka gutwara igikombe tugomba gutsinda Barcelona, ati ntabwo bizagorana nko kumugushize 100%. Akandi gasore nabonye kabikomoje ko we yagabikomoje muri Rusane ati no gutsinda ndetse turifuza no gutwara igikombe byose tuzakina uyu mwaka ari Daglar. Rero umva ko nyine amagambo yatangiye, Lamine Yamal avuga ati Santiago Bernabeu muvuga ko ikomeye kuyakina, ariko njye bwa bakina twaratsinze ndatsinda tunatsinda ibitego 4. Ati ikindi nyine yakomeza n'ibyo bijya bati ni ikipe ihora complaininga cyane, bara complaininga cyane. Rero urumva nyine amagambo ku mpande zombi abashyize kandi baraniba, yavuze ngo bariba. Ni ikibazo babajijwe arabasubiza ati bukoba nyine mbanye bakobaza ati ni ikipe yanyu, bako iri kwibera bati oya bakomplainga kandi nabo bikorerwa kuturusha, ahubwo niba ari ibyo ngibyo mu kuvuga
urumva ni amagambo yatangiye ku mpande zombi kandi ntabwo byabura iyo classic igiye kuba cyane cyane aho tubona hari uruhande rusa nkaho rwaba rumeze neza kuruta urundi. Of course amagambo ntabwo yabura. Lamine Yamal twamaze kubona ko ibibazo byoshobora muri izi ndwano nk'izi ngizi burase bamushoyemo cyangwa ahubwo ntekereza ko nge ni ubwo babyihawe nk'inzo nshingano akavuga uretse ushobora gukorogana mu buryo bundi ariko kurengera ukavuga ekipe ngiriba barakompeninga cyane. Ntekereza ko yavuga ngo gutsindira birangira kuri yavuze ngo gutsindira Santiago Bernabeu akatavuga ati narahatsindiye ubushize ariko ati gutsinda bine ati birashoboka reka turebe. Ariko yavuze nta kibyera kwa bitwani confidence z'umukinyi agiye mu by'imikinire ariko kurenza amagambo nk'ari yananze mbona itangazamakuru nka COP radio ivuga ko yo muri Espagne ivuga yuko ngo abakinyi ba Real Madrid cyane cyane ngo bababajwe cyane n'aya magambo ye bayafata nkaho ngari ari ubushotoranyi kandi n'agasuzuguro. Bakanavuga yuko ngo Dani Carvajal ngazamuganiriza muri international break kubera ko barakinana mu kipe y'igihugu Espagne wenda we ijwi ryana ryuva nko mu Espagne n'umusinya mu ikipe y'igihugu ariko amagambo nk'aya nta kintu amaze cyane cyane ibyo kujya bitandukanye byo mu kibuga. Gusa ugiye mu kibuga mu mikinire bagiye guhura impande zombi isa nkaho zifite forme zitandukanye. Barcelona muri iyi minsi ni ikipe ubona ko yasubiye inyuma cyane cyane mu mikinire yabo nimba byita ko amakipe menshi yayimenye ibintu byo gukina high defensive line bazamutse cyane amakipe menshi amaze kubimenya. Abona ko defensive ibibazo byo bishingiye cyane cyane defensive ntago ari ikipe nziza muri iyi minsi. Real Madrid nayo ni ekipe imeze neza ariko nge mbona atari ekipe idasanzwe ntagira ekipe idasanzwe mu mikinire ifite qualité ifite abakinnyi beza yego bakwiye kuba ari ekipe idasanzwe ifite n'umutoza nyine ntekereza ko ari umutoza mwiza abite n'ibyerekanye mbere ataragiye muri Real Madrid ariko ntago arabasha ntago iraba compact ntago ari ekipe ngo bifate bivuge ngo playing style yamaze kuzana profile afite yamaze kuyumva neza n'akaracyafite tunakosoramo yegara abakinnyi ameze neza na Dagurel nk'abakinnyi ameze neza ku ngoma ye kabisa wazamutse cyane anabikomeza mu ikipe y'igihugu. Abakinnyi nka Mbappe n'ibisanzwe ameze neza 100% nko ayakomereje ku muvuduko yari mu mwaka w'imikino ushize yasojeho. Fede Valverde ubona ko kuri kabiri nawe arimo arakina neza mu mikino amaze kwakira muri iyi minsi nta cyuhabona. Jude yamaze kugarura mu kibuga urabona ko yatangiye kumera neza nyuma yo kuva mu bibazo by'imvune yagaruye fitness kandi arimo arakina neza n'abatsindira kuri match ya Marseille. Abakinnyi bamwe nabona ko bameze neza ariko ubona ko ari ikipe umutoza yaje akayiga akayitondera tactique zo ntago mbona nge zikanganye ku buryo uvuga ngo biragoye kwimeneramo kandi ubona ikipe kona biragoye kwimeneramo nta performance rimwe Real Madrid muri match bakinnye kuva mwaka w'imikino watangira ndareba nkavuga ngo yendi tumuvuga ngo wow urebe ukavuga kari performance dasanzwe mu kintu dasanzwe bagize ntago ndawubona cyane cyane ko n'amakipe asa nkaho ari tese zikomeye bagiye bakina nka match ya Madrid Derby baratsinzwe. Match ya Marseille naho ugomba kwerekana bikomeye cyane yabonye ko bagize match ntago bagize match idasanzwe baratsinze ariko bagize match isanzwe iraho ni match ejo ndi Juve ari match iri boring iraho ngaho idashimishije cyane ukabona n'ibyo mu mikino ya Real Madrid bakinura bibona ariko yenda akaba ari ikibazo cy'uko opponent adafite ubushobozi bwo kuba yakimeneramo. Gusa muri rusange urebye uburyo Real Madrid akanya hagaze na Barca Real Madrid ni ikipe nziza kurusha Barcelona akanya uburyo batanye umwaka w'imikino ifite na qualité nyinshi zishaka gufungura umukino kuri Barca abakinnyi bakwiye kuba bafungura umukino benshi ni bahari kare nubwo hasose amakuru ko Rafinha yagira akanoke mu myitozo iherutse ndetse agiye no gusiba gishaka kugera ku kwezi hanze y'ikibuga imvune yongera ku kwezi n'undi amaze hanze y'ikibuga kasubiye kuri hamstring yari yagize kuri hamstring yari yagize burumva rero mbanga abaganga bari bavuze ko babona ari ready kuba yaskorana n'abandi myitozo ejo arakora neza pe twari turimo tubivugana off mic ejo yakoze imyitozo ibirundi akora imyitozo neza n'abandi ariko uyu munsi ntiyanayirangije yabakigeramo nagiye kubona mbona Jean Moreno yanditse ko ngababajwe n'ukuntu ahise asohoka mu kibuga agenda n'imyitozo y'umunsi ntiyayirangije rero Rafinha tuzuru hari yagize mu we nta uhari ntaga hari tuzuru hari yagize mu nsinzi za Barca yaba na Retour no muri cya gikombe bakiniye muri Saudi Arabia ni blow ikomeye cyane ku equipe ubona ka kanyenda Barca bigendera ku muntu nka Rashford maze iminsi ameze neza amafite n'uruhare mu bitego byinshi kurusha abandi na lamine Yamal hari nawe ntago abura kumuvuga roga maze iminsi atagira uruhare cyane mu bitego byinshi
uretse penalty yatsinze ejo bundi ariko ni ekipe ubona ko Barcelona iri hasi akongera ibibazo by'imvune murabizi ko na Daniel Olmo ntago ahari umunyezamu Jean Garcia aratangiye neza ntabwo ahari Lewandowski ntabwo bahari ikibazo gikomeye cyane anyways wenda hari uburyo bashobora gushaka ibitego wenda nayo magambo ya lamine yamal kugira ngo noneho bive mu magambo bijye mu bikorwa uyu munsi niwe muntu usigaye ari imbere ushobora kuvuga ati mfashe Barcelona nshyize ku bitugu byanjye dukuyeyo classico yes umwaka ushize batsindiye ibitego 4 mu gice cya kabiri aranatsinda ariko noneho niba Rafinha adahari niba Lewandowski adahari sibyo bivuze ngo mu basigaye bandi ku myaka n'ubwo imyaka bakuruta ariko muri abandi basigaye ukwiye gufata inshingano either mu kubaka umukino muzima ukinana na bagenzi bawe niba Ferran Torres ahari niba Marcus Rashford ahari mu kubaka umukino ushobora gutuma ekipe itsinda apana Lamine Yamal gutsinda nicyo nyembona ikibazo gikomeye rero nuko bavuga ko na Jire Kunda afite ikibazo ngafite nawe yakoze imyitozo ntiyakoze imyitozo uyu munsi yose yayimaze yicaye Jire Kunda yakoze gym gusa kandi abugeze ajya mu myitozo niwe mukinnyi muri iriya back 4 niwe mukinnyi wagize guhoza hose zishize wenyine cyane ariko no makina bafashe Barcelona rusange n'uyu munsi no kuva yahagera Jire Kunda ni umukinnyi mwiza bakavuga ko ya classico ya 2022 na 2023 yindi mbere yuko Real nayo yongera kwigaranza kuko imwitsinda umwaka umwe ndigatsinda indi mbona ariko bigenda uribuka ko Ronald Araujo yatsinzemo igitego 2022 na 2023 subyibuka noneho uyu mutoza muto Marcos Song nabonye wa kabiri wongirije Hans Flick nubwo bagitegereje bishobora kuzavamo oya babonye babyanze ubujure mu kanya barabwanze ubwo Marcos Song ni uzabutoza Bona Thiago Alcantara ni uzabutoza equipe ya FC Barcelona usabe babwanze twatsi baravuga ko ngo babona ko umuntu witwa Ronald Araujo ari très motivé bijyanye n'icyo gitego yatsindiyeyo n'ubu kikibukwa ariko noneho n'uburyo yahaye abahaye amanota kuri Girona ejo bundi kuza agatsinda igitego nka kiriya hari uburyo ubona ko byamwongerera imbaraga kuba yajya muri axe Eric Garcia akajya kuri kabiri nicyo gishoboka agakina na Kubarisi Barde akajya ku ruhande rw'ibumoso gusa defense ntizabikomeye kandi nabo bahari n'undi sabuda komeye ekipe imaze kwinjizwa ibitego 10 bazafite iki defensive ni ekipe imaze kwinjizwa ibitego 10 none n'uwari urimo mwiza umudefenseri wabo aragiye wari ukomoje no ku muzamu wabo nimero ya gusa nibira confirmed so ashaka kuboneka kuri match ku cyumweru ariko urumva nyine harimo ikibazo yakoze gym gusa umunsi urumva nyine harimo ikibazo niyo mpamvu nyine bava ari doubtful buriya bigeze ku wa kane uri utaraba physical wa gatanu uyu munsi kwa gatanu niyo takoze bivuze ko ushobora niyo bagushyira mu kibuga ushaka kutazaba uri 100% gura rero niyo yabarwaye mu nda ibyo bari bavuga sibyo ariko twabonye bisibye match ba Frenkie de Jong na Christensen kiza cyo bo bagarutse bo bagarutse ariko bari baragize ikibazo mu gifu mu nda so hari ikibazo gihari cyuko FC Barcelona ifite abusanse nyinshi kurusha Real Madrid none Real Madrid yo irimo irikavaringa n'abatari bahari Carvajal kumva yagarutse Trent kumva yagarutse donc Mendy yari ahari no kuri match eruka yari ari kuri bench Nadine House nasibye match zarabaye Nadine House bo ukumva barimo baragaruka noneho bo mu buryo buri ariko n'ikipe zombi zidafite defense ngiye ikinyuranyo mbona oya ntabwo zifite defense kuko Barcelona yatsinzwe 10 regi isezo imaze kwinjizwa itari 10 regi defense Real nayo yinjijwe 9 kwa Barcelona kabije Real nayo yinjijwe 9 ariko ikinyuranyo Barcelona nayo yinjije 20 na Liga se Real imaze kubirya cyane Barcelona yarimo bitanu bya Atletico nari nk'isobwa ko Yirase ni yabiriye bya Sevilla kari kanyisobwa ko kantu niho byahise bizamukira no kuvuga ngo bo ikinyuranyo cy'abantu kiri ni kubakinyi babo b'imbere kuko Barcelona imaze gutsinda 22 Real Madrid imaze gutsinda nayo 20 hari uburyo nyine wumva ko mbona ari naho hantu hazaba ikinyuranyo nasi attack izaba iri massive wa mugani w'ingona yacu ahubwo mbona defense attack kuko defense biri ko bizinjira ahubwo attack izakora ikinyuranyo cyo kwinjiza byinshi kurusha indi uretse ko defense rwose zimeze nawe koko birira Madrid ifite defense za kurusha Barcelona kuko abakinyi bayo bose bo barahari n'abatari barimo baragaruka Real Madrid igira amahirwe menshi kubera abusanse ya Rafinha
n'ibihe bibi bya Lewandowski ubu nawe ntahari. Ferran Torres yagarahara ariko match nk'izi ngizi ufite Mbappe ameze neza imuratsinda match ku yindi Vihinduye arimo aragenda agaruka match nubwo yenda ataraba full fit ataragira ibihe byiza nk'ibyahoranye arahari ubona yuko yabatamugera bari gukira yo. ikindi kintu kindi navuga ko ino match turavuga turakeza attaque nziza, ariko nk'ikipe ya Barcelona imaze imyaka myinshi izi kubaho na defense nziza itunzwe na mediane nziza na attaque nziza. ninde uzawusifura Turebere mbe nsobanura ibyo mvuga ahangaha. Icyo mvuga aya ma equipe so bwa mbere naba mbonye Barca ifite defense mbi, ariko mu gihe cyose mediane yaba ari nzima na attaque yagerageza ko icyo yakora ikaba yacyura match runaka. Real Madrid yo sinza kuvuga ngo ifite defense mbi kuko nekereza kabo bingenzi babo bazabagarutse. Militari mu bihe byiza Asensio reba zira clearance yakoraga, uyu musore Alvaro Carreras kuva yaza nta kosa ryo turabona. Busquets Ferrer nuzayisifa naza Trent naza uyu musore Carvajal bose bazaba bari kuri umunsi w'ejo ntekereza ko atazahengeka, azaba afite defense yose yuzuye bituma najyana mediane nziza. Tuzabona Federico Valverde ayakira mu mwanya we muzima, sibyo? Nkabona kino match nubwo tuvuga ngo abakinnyi ba Real Madrid barahari byo kuba bahari, ariko bigiye bari ntabwo bahuje amakipe kubatsinda ibitego, ntabwo iyo bagezemo urabatsinda. Nkabona ko imyitwarire myiza ya Chouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham cyangwa se Arda Güler bitewe n'azahitamo ishobora kuba yatuma na attaque ya Real Madrid ishobora kuba yakora neza bakaba batwara umukino wabo. Yaba yitwaye neza Frankie de Jong, Pedri n'umuntu bita Firmino Lopez babasha guserva imipira myiza, kuko niba tuvuze Real Madrid tukavuga mediane yayo, iyo mediane irimo umuntu wagutsinda ibitego bitatu muri match yigeze gukora classico wina decide Jude Bellingham wenyine yishyuye igitego cyatsinzwe na Ilkay Gundogan atsinda ibitego bibiri classico ayisoza wenyine nta mufasha wundi akeneye yabaye kare. Uyu munsi Barcelona afite akagabo bita Firmino Lopez urangaye ejo katsinze hat-trick muri Champions League nawe yabikora urangaye yagutsinda sibuka cyahita gatsinze akatazamuka akagira gutya bya Bellingham rero classico. Rero iyi match ni match mbona ko defense zose dushobora gutungurwa wenda tubonye ari ikipe yikamase muri defense igakora ibintu bidasanzwe, ariko ni match mbona ko zizakinirwa cyane kuva ku gice cyo muri mediane na attaque. Ibyo bice uzabasha kuba akora neza biri ponda neza ku rutundi ashobora kuzatwara amanota mu buryo bwa gisirimu.